gusa ikibazo kurusha ibindi n'uyu mubare. Ibi byabaye Netanyahu ari hehe? Ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reba akimara kubimenya ukuntu yarebaga, akimara nguyu hano yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyishimo bikiri byose. Bamubwiye ko abasirikare bapfuye, bihinduye isura. Reba ukuntu areba hano, bari bamubwiye bati abasirikare barashize. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge, namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango ivadikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo, ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira: 0788 Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira amagara yawe hakiri kare, hatutayatakaza di. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, Irani irimo kurwana, imaze iminsi 5 irwana n'igihugu cya Israeli, yarashe ku birindiro by'ikigo cy'ubutasi cyitwa Mossad. Ariko bivugwa ko aho hantu hari abayobozi bakuru b'icyo kigo cy'ubutasi bwo hanze y'igihugu cya Israeli bwa Mossad. Muri bo harimo n'uwari uhagarariye ubutasi witwa David Bani. Bivugwa ko yaba yararasiwe hariya ndetse n'abo bari bari kumwe. Igitondo cyiza, ndagushuje. Reka nkwifuriza ibihe byiza ndetse nkubwire ko tugiye gufata akanya kugira ngo none nkubwire ibyaraye bibaye mu gihugu cy'abitwa Abayahudi muri Israeli. Hano bano bantu urimo kubona hano imbere yawe bahagaze iruhande rw'imirambo itari munsi y'imirambo 26 y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine, no, b'igihugu cya Israeli, Abayahudi. Anyway, mpamvu Ukraine bibijemo nyine murabizi ko dukunda kuganira Ukraine, Uburusiya, bla bla bla, ibintu nk'ibyo. Anyway, gende twereke mugabo, reka twongere turebe gatoya. Ku munsi w'ejo abasirikare bagera kuri 26 b'igihugu cya Israeli byavuzwe ko bishwe ku munsi w'ejo bundi. Uyu munsi ni tariki 9, ejo hari 8, bapfuye ku itariki 7 cyangwa 7. Ku itariki 7 nibwo habaye igitero cyitwa ambush, maze ganze ndebe hano ku itariki 7 nibwo habaye igitero cyitwa ambush. Yego, ambush, yes. Iyi ambush yakozwe na Hamas. Amakuru aravuga ko yanditse ku nyubako cyitwa Russia Today. Cyanditse kiravuga ngo Hamas started Israeli troops movement for 2 days before North Gaza's well-prepared ambush that killed 5 and injured 15. Urumva ngo Hamas yize neza ingendo zikorwa n'igisirikare cya Israeli mu gihe cy'iminsi 2, irangije ibatega igicu cyahitanye 5 ako kanya kigakomeretsa 15. Multiple explosions device planted likely 2 days before. Ikinyamakuru cyitwa Yinet cyo cyatangaje ko ibiturika byatezwe igisirikare cya Israeli iminsi 2 mbere yuko bagwa muri iriya mbushi y'ibiturika bagapfa. Niba abangaba barimo birukansa ba Hamas ndetse n'abandi. Noneho abapfuye bahise batwereka ni 5 n'abangaba. Aba nibo bapfuye. 5 Israeli soldiers from Yehuda battalion killed by roadside bombs in Gaza. The rescuers were ambushed. IDF. Bivuze ngo aba basirikare 5 b'igihugu cya Israeli bishwe
biciye mu gico cyangwa ambush yakozwe na Hamas, n'abagiye kubarengera nabo batezwe igico, ariko bo ntabwo batubwira ibindi byinshi kuri bo. Naho ibi byabaye ku basirikare b'igihugu kimaze imyaka 2 ntageragera, ariko tubaze kuva ku itariki 7 ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 2023, ubwo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 2024 wari umwaka, ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 2025 zaba ari imyaka 2. uyu munsi turi mu kwezi kwa 7, hari iminsi mikeya, urumva ko ari umwaka n'amezi menshi igihugu cya Israeli kiri muri Gaza kitarashobora kwimura, gukura, kuvana, gutsinda Hamas. Akaba ari iyo Hamas itagira ahandi hantu ikuru usibye ibyo bikorera ubwabo, nta handi hantu bakura intwaro, kubera ko Gaza ni agace kamaze kugotwa na Israeli mu mpande zose. Mu majyepfo ya Gaza ahitwa Philadelphia Corridor, mu ntara ya Rafah ndetse na Khan Yunis, hose hayoborwa na Israeli. Mu burasirazuba bwa Gaza ibyo ni bisanzwe, hayoborwa na Israeli. Gaza bayiciyemo ibice 5. Ibyo bice 5 bacishamo imihanda ituruka mu burasirazuba bwayo ikagera mu burengerazuba. Ngira ngo murabizi ko Gaza ari akantu gato, ngira ngo mu bugari uciye epfo ni kilometero 14, ruguru kakaba gato. Iyo mihanda 5, kuri iyo mihanda Israeli yagiye ishyiraho ibyitwa watch towers. Niba wari wajya ahantu hari umuntu ukomeye, uzabona yuko bubaka utuzu two bicaramo bareba, bashaka kugira ngo barebe kure. Anyway, muri ubwo buryo bwose buhari n'ibindi byose Israeli yashyizeho birarenga ikaraswaho, abasirikare bagapfa, bagera hano baratubwira 5, hano bakatubwira abantu 26. Wanareba neza, bino bintu ntabwo ari AI, bino bintu ntabwo ari montage. Urimo urabona ko abantu baje kunamira abantu babo, usibye ko bikorwa mu ibanga hariya. Uyu muntu rero, ikinyamakuru cyitwa Irlandra cyavuze ngo 26 soldiers were killed and injured in a massive ambush in northern Gaza, Beit Hanoun yesterday. Ubwo baravuga ibyo ku itariki 7. Abantu 26 mu gisirikare cya Israeli bakomerekejwe bikomeye mu gitero cy'igico bagabweho ahitwa Beit, mu majyaruguru ya Gaza, ahitwa Beit Hanoun ku itariki 7. His ranking officer killed 3 soldiers. High ranking officer killed 3 soldiers killed 3 soldiers missing. Fear they were kidnapped. Bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya Israeli barishwe, ndetse abandi 3 mu basirikare b'igisirikare cya Israeli baburirwa irengero. Hari ubwoba bw'uko baba barashimuswe. Story yo gushimuta ngira ngo murayibuka 2006, iruhande rw'umupaka w'igihugu cya Israeli ndetse n'agace ka Gaza. Hari abasirikare bari kuri bahita patrouille, b'abasirikare nyine baba bari ahantu barinze. Bari umusirikare witwaga Gilad Shariti, bari ku murongo bagenda, Hamas iramutega ihita imukurura, nkuko ubona baba bari ku murongo bagahita bakurura inyuma. Abandi ntibamenye bagiye baragaruka basanga bamaze kumwinjiza muri Gaza. Gaza yari ubusanzwe yari yubatse ku buryo ifite inkuta zitandukanye n'igihugu cya Israeli. Kujya muri Gaza bigusaba kumena urwo rukuta cyangwa guca ku muryango Israeli yaguhaye uburenganzira. Gilad Shalit baramutwara 2014. Noneho bamutwaye haza kubaho operation yo kujya kumubohoza 2014. Baragenda bagiye kumubohoza, ntibamubona ahubwo bapfamo 2, nabo Hamas irabagumana. Hanyuma babiyo Gilad Shalit biyo kugera muri 2011, nibwo habayeho guhererekanya. Gilad Shalit bamutanga maze y'imyaka 5, bamutanga ku ngurane y'ifungwa 1,113. Niko kantu kavuga ngo umuntu umwe w'umuyahudi ahwanye n'abandi 1,000 bo mu bindi bihugu. Akenshi naho babikoraga, nubwo na mbere hose hari iyo mivugire.
Grad Charity mu bo yatumye basohoka harimo na Yahya Sinwar, ariko ngiye nshaka kumvisha ko bamushimuse ari kuri patrouille n'aba rero babashimuse. Gusa ikibazo kurusha ibindi n'uyu mubare. Ibi byabaye Netanyahu ari hehe? Ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reba akimara kubimenya ukuntu yarebaga, akimara nguyu hano yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyishimo bikiri byose. Bamubwiye ko abasirikare bapfuye, bihinduye isura. Reba ukuntu areba hano. Bari bamubwiye bati abasirikare barashize 26 ni abantu benshi. Ibinyamakuru by'iwabo byanditse bake, n'ibindi binyamakuru ubonye na RT yanditse 5. Ariko akimara kumenya ko abasirikare bangana gutyo bapfuye, nukunko yahise ahinduka. Abangaba nabi wabo bazanye. Uyu nguyu ni umugore we Sara Netanyahu. Hari ishusho yakunze kugaragara hano ari kumwe na Rubio. Rubio ni umuyahudi utabihakana, ariko ni timu ngari y'abayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So nukungu Netanyahu yahise areba, ariko ukuntu areba nabi, ntabwo abyumva, kubera ko abasirikare be bari bamaze kwicwa n'abamaze guhabwa amakuru. Ariko mu kumara guhabwa amakuru ntabwo byamujije gukora misiyo ye, ndetse yarabanje ahura, ubonye yuko yabanje guhura na Steve Witkoff. Steve Witkoff ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Niwe wakunze gukurikirana cyane cyane ibibazo bya Iran, ibibazo bya Israel na Iran, ariko cyane cyane ahubwo mu bya Ukraine n'Uburusiya, kuko wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine n'Uburusiya bamwitaga General Keith Kroger. Uburusiya bwaramwanze bohereza uyu nguyu. Murabizi ko banahuye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, yahuye na Vladimir Putin. Uyu rero ni umuyahudi utabihakana, ariko ibyo nibyo ntaho bihuriye, kuko Amerika ni igihugu kwayo. Amerika ni igihugu kwayo na Israel ni igihugu kwayo, tubyemere gutyo. So nuko byagenze. Hanyuma nyuma nibwo yaje kumenya amakuru amera gutya, ariko urabona ko bahuye, kandi mu bandi bahuye harimo na perezida w'igihugu noneho Donald Trump. Donald Trump barahuye, baraganira, byose ni ibintu bigaragara nyangura bibona. Hanyuma ikinjanye hano ni iki? Bamubajije ikibazo, barabaza bati umugabo witwa Suleiman Ahmed ni umwarabu. Justin, Trump asked about two-state solution. Bamubajije ku bijyanye no gushyiraho ibihugu bibiri. Umwanzuro ni kuvuga umwanzuro ni washyizeho igihugu cya Israel mu mwaka w'1949 ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu. Uwo mwanzuro uvuga ko Israel igomba guturana na Palestine, ariko kuva babivuga nta urabikora. Nugerageje kubikora bizira, nugerageje gushyikira abanyapalestina nawe akabizira, aribo ba Iran, aribo bandi. So hano umunyamakuru yabajije Donald Trump ati, do you think that there can be two-state solution? Ese utekereza ko byashoboka ko habaho ibihugu bibiri hariya? Nawe mu gusubiza ibyo yavuze, I don't know, ntabyo nzi, simbizi rwose. Ask Bibi that question. Icyo kibazo kibaze Netanyahu. Bibi ni Netanyahu. You have the greatest man in the world to answer that age-old question. Arabwira ati, imbere yawe ntubona yuko dufite umugabo wa mbere ku isi ukwiye kubazwa icyo kibazo? Umugabo wa mbere ku isi ukwiye kubazwa icyo kibazo, ntubona ko tumufite hano ari imbere yacu? Bivuze uwabajije yari azi ko abajije umugabo wa mbere ku isi. Kumbe umugabo wa mbere ku isi afite undi yita umugabo wa mbere ku isi. Nyamara tujya tubabwira ngo Israel yobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukabihakana. Ahubwo bamwe bakavuga ngo Israel ni intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko Israel yabayeho mbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego,
ntago nibeshye Israel yabayeho mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika banarota kizabaho. Nyuma abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nababayeho bavuye muri ya Israel yabanje kubaho ikaza gufatwa n'abandi bantu ba Babylon. Bamara gufata Yerusalemu, Abisirayeli bagahungira ku isi hose harimo no muri Amerika. Bagera bagafata Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakayubaka bakayigeza aho igeze ubu. Nta muyobozi uyobora muri Amerika adafite ahuriye na Israel cyangwa itamwemeje, kuko abemeza cyangwa bari muri za nama zishinzwe babyita akanama ngishwanama cyangwa se bwa butegetsi bw'ingufu buba buri nyuma y'umuperezida. Muri Israel rero abariyo ni Abisirayeli, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abariyo ni Abayahudi bihishe inyuma y'umuperezida ugomba kuza kuyobora. Noneho umunyamakuru yabajije yibwira ko abajije umugabo mukuru cyangwa umugabo ukomeye ku isi. Kumbe umugabo ukomeye ku isi afite uwo yemera nk'umugabo ukomeye ku isi. Ndetse Trump is asked about two-state solution, he says to the US President Netanyahu. Uyu wanditse waranavuga yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Netanyahu. Kubera ko Donald Trump amwemera, you have the greatest man in the world to answer that age-old question. Dufite umugabo wa mbere ukomeye ku isi ari ukwiye no gusubiza icyo kibazo gishaje kuri urwo rwego. Ahangaha ninde? Ni Benjamin Netanyahu ari kumwe na Donald Trump. Hanyuma mu binyamakuru by'iwabo bavuze yuko ikibazo cya Gaza ngo bakigejeje ku kigero cya hagati ya 80 na 90 gikemuka, ndetse bakaba bagiye gusetoringa Gaza. Baba bagiye gusetoringa Gaza bakavuga ngo barashaka n'ubundi ya gahunda yabo yo kwimura abanyegaza. Ibyo byo twabivuzeho twararushye, ariko nta kintu cyo gukora kiba gihari burya reka batazakubeshya. Usibye kuvuga buri suravuga nkande barabavuga ukumva bazanye amarangamutima, ariko ikintu kiye cya mbere nabona kiruta ibintu byose ku isi cya mbere n'ubuzima. Ubu ufite ibintu byose wabigira, niyo mpamvu ukora uko ushoboye ukabusigasira. Nk'ubu nkatwe abanyamakuru hari amakuru tutavuga kubera ko tugira slogan, tugira ivugo ivuga ko umunyamakuru muzima n'uriho. Niba hari amakuru ashobora gutuma utabaho kandi kuba ari cyo gishoro cya mbere urayarika. None abanyegaza Hamas na Netanyahu bamaririje bavuga ko bagomba kubica bakabamara, kuki batahunga? Ibyo guhunga iyo bije abantu numva bataryakira neza, reka twikomereza. Hanyuma rero ku nshuro ya mbere igihugu cya Israel cyemeye kidashidikanya ko Irani yarashe misile ku biro by'igisirikare cyabo. Inkuru dufite ikagira iti iragira iti Israel military official reveal Iran's missile hit some IDF sites last month. Mu kwezi gushize ubwo barwanaga guhera ku itariki 13 n'ijoro cyangwa rukerera kugera ku itariki 24 mu ntambara bise iminsi 12 bararwanye, ariko Israel ikagomeza hakana yuko batigeze bayirasaho. None official tell Reuters that very few locations were hit and that they remained functional. Attacks were in addition to 36 Iranian missile impacts in populated areas. Akavuga ati uyu muyobozi wo mu gihugu cya Israel yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Reuters cyabaye ko bakotinze cyangwa bakuyemo ino nkuru bavomyemo, avuga ko igihugu cya Iran cyarashe mu buryo budasubirwaho kuri Israel, ariko kirasa
ku birindiro bya gisirikare cyangwa ku bigo bya gisirikare, ariko mbere bari babihakanye bavuga ngo ibyo nta byabaye. Impamvu ndimo kuvuga ibyo naje ndikubwira. An Israeli military official revealed on Tuesday that Iranian airstrike last month hit some Israeli military sites, the first apparent public acknowledgement that such a location had been hit. Nibwo bwa mbere umuyobozi wo ku rwego nk'urwo ngurwo mu gisirikare cya Israel avugiye ahateraniye abantu benshi yuko Israel yarashwe ku bigo bya gisirikare byayo. The official speaking to Reuters on condition of anonymity in accordance with the military briefing rule said that very few sites had been hit and they remained functional. Uyu yavuze yanze kwivuga amazina kubera yuko ariko igisirikare cyabo cyababwiye, ariko mu kuvuga aravuga ati baraturashe nubwo ahantu barashe hashoboraga gukomeza hagakora. The official declined to provide further details. Yanze gutanga byinshi cyangwa kuvuga byinshi kuri iyi nkuru, including identifying military locations were affected or how severe the damage was to the military infrastructure. Yanze gutangaza aho ibyo bigo byarashwe cyangwa byababajwe n'ibisasu bya Iran biri, yanga no kuvuga uburemere bwo kubirasaho. The official's remark came after Telegram reports on Sunday that 5 IDF bases were struck with a total of 6 Iranian ballistic missiles during the war. Ibi bije nyuma yako kuri Telegram bari batangarije ko igihugu cya Israel cyarashwe bikomeye cyane ku birindiro 5 by'igisirikare cyabo hakoreshejwe drone zigera kuri 6 z'igisirikare cya Iran zo mu bwoko bwa misile zigera kuri 6 zo mu bwoko bwa ballistic z'igihugu cya Iran. So nibo bakirasheho. Agakomeza agira ati the report was based on a radar data obtained from the Oregon State University which tracks bomb damage in a war zone via satellite. Hari university imwe yitwa Oregon niyo yakurikije amakuru ya satellite ikurikirana amabomba aho yavuye naho yagiye n'ibyo yangije. Israeli military sensors generally bar the publication of the exact location of missiles. Igisirikare cya Israel kigira urwego cyahaye ubushobozi bwo kugenzura itangazamakuru ni rwitwa ba. Nibwo rero rwabujije itangazwa ry'aho hantu. Now ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 Irani irimo kurwana imaze iminsi 5 irwana n'igihugu cya Israel yarashe ku birindiro by'ikigo cy'ubutasi cyitwa Mossad, ariko bivugwa ko aho hantu hari abayobozi bakuru b'icyo kigo cy'ubutasi bwo hanze y'igihugu cya Israel bwa Mossad. Muri bo harimo n'uwaruhagarariye ubutasi witwa David Bani. Bivugwa ko yaba yararasiwe hariya ndetse n'abo bari kumwe kuko igisasu cya misile cyaraje kirahagera. Kandi twanababwiye ko bari barashe ahitwa Giroti hakorera ibiro bya gisirikare by'igihugu cya Israel byitwa Amani, ibiro by'ubutasi bwa gisirikare Amani. Mossad ni ubutasi bwo hanze y'igihugu, Shin Bet ni ubutasi bw'imbere mu gihugu. None uwo mugabo ubwo batangiye kwemera bimwe ntibaba bagiye kuzemera byose. Umugabo ntiyaba yarapfuye yarashwe n'igihugu cya Iran nkuko cyabivugaga, ntawamenya. Reka tubitegereze. Ariko ubwo batangiye kwemera ko hari ibyangiritse bakabivuga batakica ku ruhande, byaba bishoboka ko n'ibindi baza kubyemera. Anyway, nagira ngo ngezeho
afite aho ahuriye n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ku bijyanye n'intambara yo mu gihugu cya Israel na Hamas. Ubu ngubu bano basirikare baragiye kandi hari gahunda ngo yo kwimura abanyegaza ku ngufu. Ese bazahatunga? Nibyo tuzakomeza kureba. Nitwa Eric Mugabo, gushimira umusanzu wawe ku biganiro byacu. Mugire umunsi mwiza.